Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze kulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha nje ngizolokufakela zona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke wenza nje manje ngakugcindezela ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke njengoba sonke sazi ukuthi omama bemke-ke bebephumile-ke laphana-ke beshaya-ke imashi-ke laphana-ke ngabantu-ke bokufika-ke lana-ke nabantu-ke abadayisa-ke ukudla okubulala izingane-ke laphana-ke abantu-ke bokufika-ke ngaphandle-ke kwelinye izwe-ke wahambela-ke amazwe amaningi angaphandle-ke laphana-ke we-M_K uyachaza-ke uveza-ke okuningi-ke laphana-ke indlela abantu bangaphandle-ke ababaphatha ngawo-ke ama-South Africans-ke laphana-ke waveza okuningi. Kodwa-ke angifuni mina ukuthi ngempela nje dlala ividiyo yakhe-ke lo mama lo uzele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela ukuphuma uzule futhi ngama-comment section for usho uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabanga nawe uhambisana naye-ke usisi-ke lo usuwenze kulungile-ke ungixhasa ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubiza imali khona uzokwazi phela ukuthi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha ngizokufakela zona-ke kulo-ke ikhasi-ke leli-ke nayo-ke ividiyo-ke le awuyithokozele. We were confined in Kuloma areas, training. Even in movement yet was monitored from point A back to point B. Leo Banana Republic kama yenza la South Africa sasa. West abezile ngobuhle beza ngokuzosibulala. Ngiyangitshela namhlanje comrades and ngiyazi niyarecord. This is Cold War abayiqalayo. Yebo. Ukuketula umbuso wase South Africa. Yebo. Yeke sivume under our watch. Yebo. Asifuni impela iGNU. Kodwa ngeke sivume ukuthi ama-foreigners azothatha izwe lethu. Yebo. Xhashaziwa amaChina angekho emthethweni. Xhashaziwa oRupert. Siphinde sibaxhashaza nabantu bakithi abamnyama base-Afrika. Sithi enough is enough. Yebo. We are prepared even to die for this revolution. Comrades, asithuwesi isikhathi ngoba nangu brigade yakuthusa khona. Just isikhathi esibhekile sho kanjani. Njengabani naleyo? Major General. Sizoyifunda i-memorandum simnikeze. Siyabonga nje ukuthi kukhona ababhasiwe lana i-warehouse yabo. Kodwa sithi that is not enough. Yebo. Because you say i-warehouse ayiwazi ukuthi ukudla kwakuthatha khona ey'tolo. I-warehouse eyodwa. Oybo. Eyodwa only one ayingaki ama-warehouses. Maningi. Ngakho sithi akushuthe down. Amaphoyisa yedwa. Akushuthe down ama-sponsor shops wabo. Ngoba kuzofanele ingane zabo. Mama esiqashisile ngama-foreigners emzini yethu. Abahambe. Kube nohona ngeke. Yebo. Abantu abadayisa ukudla. Yebo. 200,000 ukuthola.